Riri ne edharia weru wikendi. Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya kiumia ni ithiritwe yagirite ni ngukugwata ugeni kirinteto chietu chiruthe mwendene ya weru wikendi narua eri tariki 9 mweri jwa iri mwakani jwa 2025 ntuku kinya ira withairo weterete kumenya ni mbio yongwa Martin Gichunge akubangirite ndene iya mubango jwa gichungi gya siasa na kauma netite nambe na kwithirwa kibanganya ni kenda akuretira uria kugukara nthigurune yonthe ya Kenya kirimantu jegi siasa mbeta Maureen Kinya tukia mbiriria nteto chietu atongereria bamwe bakiaria kanisene mwendene ya kaunti na Isiolo bakuma kaunti ya Meru ne bethiritwe bakiuria uria wari ngabana wa Bairi ne wekira itumurunge kwithirwa agicoka rwirone rwa guchwa giti kia ungabana kire kithurano kia mwaka jwa 2027 baugite Meru ititite bubwega na ko bakethro bakimuigika nikenda we ethirwe agichoka gitine gikiokairi Anthony awe na wekira itumurunge na ethiritwe agitarireria utongereria buria buriki na bwagirite ni bubu batere kwithura bukioneka ndani ya kaunti ya Meru. Mutugikare na gutwambiriria. Ono tulipoingia wakati huu assembly tukasema tunataka kufuatilia yale maono. Yule ngavana wako sasa akakataa. Na kila wakati mnasikia vita vile imechacha huko Meru. Hati Meru itwarogire nkendo akabuti. Na naendelea kuigwa tokeni gituma Kameru etete bwega. Na ndivyo tunasema itokomise dawo kuigwa. Lakini odikerie ground na ingwete kia ground ne ugwetekeria. Migambo ya MCA wa Korotwa Kirembunge ya Meru Rusemukaria na sekondi na kanini barabara ya kanisa ya Victory International Fellowship Isiolo baugite kiroto kianga bana wakabere kiraitu murungi kiriari nakyo akaunti ya Meru ni kioragirwa nuro ajukire wathani Kawira Mwangaza na kiraitu murungi uri kanisa neje wamwe na njuri yawe na kinyaba mwe ba MCs bonania kumwita kiri siasa cha mwaka jwa 2027 migambo iregwa timbaru ni mwandiki wa kiama kia Ambassa Alhaji Mwendia akiuga ni bakuru kithetha kiama kia Ambassa no mwanka kiraito murungi achoke siasa ene na nibo bakamwira giti kiria akarungama. Sio wewe utaamua utatoka kwa siasa lini, sisi ndio tutaamua. Sasa Your Excellency autaamuka utuireti uninda retire siasa ene katukuria retirement yu urari. It is not a retirement, kurari wewe ita leave kidogo atutu twakwa retire uteretire ogaichi yawe ngorenge retire u aichiere enda utoke kwa hiyo retire na urudi kwa uwanja tena tunakuhitaji. Ukiangalia mahali kama US juzi tumekuwa na mtu anaitwa Trump I think anakaribia 90 years na watu wa Amerika wanasema huyu ndiye anastahili kuwa rais wetu. Sasa Kiraito wewe tukikuangalia my friend uko na nguvu mingi sana na Mungu amekubariki, amekupatia hekima. Nilikwambia mwaka uliopita ukasema hiyo ni mambo ya Alhaji. Leo haya sio mambo ya Alhaji. Haya ni mambo ya Secretary General wa chama hapa Meru. Kiraito Murungi, the bus driver, ikiwa utakubali Meru iendelee kufifia, kuzama shimoni na wewe ukiwa hai, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Na wakiaria nkatha ya Kiraito Birisira Murungi na ugite guchoka siasa ne kwa mukuru wawe ni kiundu gikiumu indi bagakarandita family baranirie untu buria Kiraito ugite to mwankethire no kare to tongeria bubwega Meru indi na kugwatana na tongeria kureto tongeria Burungi kiri kaunti je. So mimi naomba at least mumuruhusu apumzike. Tutafute other leaders because see unajua 30 years of service really is a lot of time. So for me that would be my wish. Birisira, we have decided we are giving you back your husband 2040. Hiyo mambo muongee mama akiwa hapa. Araji. Naweza kuniwekea shinda nyingi.
nikifika nyumbani tutaongea kidogo na Njuri Ncheke wakati akina mama wako karibu. But for now, what we want is good leadership. Doesn't have to be Kiraitu Murungi, but I will support good leadership in Meru. Mukana kire Kiraitu Murungi kuma kire Alhaji Mwendia ni ati adaga gucoka siasa ne atethira kirwaga na wende ni kiama kia Mbasi akethira kirwaga na kio. Na ukinikataza si Alhaji utakuwa umekataza, ni chama cha Mbasi utakuwa unapigana nacho. Mudiene Kiraitu na ugete kaunti isiru bari na ikeno eri na dhere na kinyaki wa vienere o inkai miankene ya kaunti ya Meru na Isiolo yege wamba bangombe bakaranthi na atongire ba kaunti icho ijere bedire bakiaranira kende kathira. Our chiefs, county commissioner, county commissioner wa Meru, MCAs, wajumbe tukae tumalize hiyo shida, and this place is going to attract a lot of investors and a lot of money. Maisioro nke report ratito shewero weekendi reakwa rieto ni Mutuge Kare. Na boba mweba akoroba Njuri Ncheke ni bachumirite kwithirwa bagitetera bonene Profesa Kithure Kindiki kwithirwa akinenkirwa giti giki kia munini wa rais. Nkurukini bethiritwe o kaire bakimuria ethirwa akiguna akenya bonthe kumania na obisieje iria anenkeri kagiteni ukauni bethiritwe bagitetera mugambithania uria munene Martha Koome na kuria ntu bethirwe bakimunenkera kanya kinyawe ethirwe akirita ngugi yawe iria abatere ndene arwangiruru rwa ugambithania na kundene ya kaunti ya Tharaka Nithi munini wa kaunti jinwe Nyagamu Israeli na ethiritwe kinyawe akioneka kugwata mbaru munini wa rais niwe Profesa Kithure Kindiki akiwa kinya mirandi iria yari iri kurunga mandene ya kaunti ije na ndikethirwa igikinyanira. Martin Mugambi ni agutwachio. Mieri nyuma ya Profesa Kithure Kindiki gutwikithwa munini wa mutongoru wa mugongo wa kuroba kanjo ya Njuri Ncheke kuma kiri kaunti ya Tharaka Nithi bariuga iba mugwete mbaru kenda gutigira kurutira Kenya wira. Na Kithure Kindiki ni tumwira ni pongezi nalumie na kinyenthi na maguru mairi arute wira uria batie kuigwa kirutaga no enda tekarute wira otibatie tutalogia giti kingi ta giu kia Kithure Kindiki kia deputy president anika tukumwira agikarire na akirutire wira akimenyaga Kenya inawe na tiote bada kanyitwe nawe ba kiaria gikaroni kiao kia ndunguri wa Ndiaganga bariuga mutongoria Kindiki narutere Kenya wira akenda gutigira mawira ne maraba nenkanire ta thirikari makuingika wetu wanautie barabara cia kugana iraithirwe na kinya nduye na jure thirwe thirikari ku itumungite mikono beka kwa beka muntu babura barutete ngui kyoto tiena mantu maingi makoira thirikari nundu ibwega nuntu na kura kungene kurutira antu ngugi na kyoto rutira ngui tuonde bwega ba kiaragia Waino borotete bara bakomeneria mutongoria Kithure Kindiki na tiga Kindiki bariuga nkinya njanji munene Martha Koome atikaringithwe na Chief Justice Martha Koome atige kurutwa na njira iria tiagirite tontu alienda kurutwa ekirwonge na te mumeru kogushere mumeru anenkeretwe nebwiri gutiwa miario Waino ya kugwatira Profesa Kithure Kindiki ni chokeretio na kugwetwa imubunge Kareke Mbiuki na munini wa gavana Wilson Nyagamu Israeli. Hii ni Deputy President of the Republic of Kenya. Na mimi niko na imani akiangalia can tell you that kupitia kwake hiyo maneno yote tunasema hapa tutafanya. Kwa hiyo tuwe na imani. Tuwe na imani. Muisraeli tuwe na imani. Maadili tuwe na imani. Mheshimiwa Kaba wanja na Kristo tuwe na imani. That kupitia kwake vile tulikubaliana hiyo kazi itafanyika. Na tuendeni mno. Baba ona tuelezwe. Mheshimiwa na imani. Ndo tukokumbia. Kangwele uma.
no turange kuona no turabone biyo tetagia njira tuomenga yara ari metindike tuomenga yara ari anene beto bato endele maende kote mtwarura wakare wanyama mtwarura warutawe bairi baba mwana atongoria bara bangi baugite gukurukira ngwataniro baririgira mirandira banenkanire kwa mutongoria Kithurwa Kindiki gakinyanira niyo na wako natakale hapa enda kusokerwa nenda olo lai deputy president lakini antu bamara gutike bakona antu bachuka gutike bakona antu batraka gutike kuona hiyo haitawezekana, kazi itafanyika. We support all our leaders para batekulwa nati ende ulio kukulwa agesira ya kwegwa kaomba tongoja oguto kwatanite nde kuona ni nekalende kuwata okweja lutere wa kando agesira ya kaomba utongoria bulabwe nde kuona kabumba baritie mama bari kanichani ya deliverance mbari cha mweria kiriwandia ganga kagitaga kwa ya kaniche no kuruguria rwimbo rwa rojeru muthia kwa yeno ekiaraniria nandiki banthe toba ugite antu ibatie gutumira wini na nkinya nyimbo buthuku gucokia nkatho rukutharima rietwa riawe rwimbo ruu antu baruigwa bonoke ruthira rwina inya ciugo ira tukwaria ku ciethiro nicio tethio kiri antu bara bakaruigwa ukibuba kuthukangia nyimbo jia akristiano no tutitagetie tu ni nyimbo jetu ikinyire antu na irutane antu na bamwe bonoke gwitukira nyimbo jetu kiripotera weru weekend kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Martin Mugambi. Mubunge wa Igembe Central niwe Dan Kili nethiritwa agitongereria bangi bakimira kiamira kurita uge bwao bwegie baria batirethirwe bakiathikira kutiga gutuamira kumania na bokuthithia maandamano kirimantu jegie kwenda marija mira jethirwa jakiongereka bakiaria nande ni baugite batethirwa bakigwatanira na antu baba ni untu ni antu baria batikwenda kimira giki kiamira kethirwa gikigunika Pirika cia ngugi ya biashara ya mirasi gukujiro mucini o maua na ingi nterene isi ya Igembe ibanda bya kumiogera ni bitheri bone nyuma ya mira kurungikwa ni arimi mwankajara bakwenda ja ingwe ni aguri bayo tabwa biashara bagi Somalia atongeria barimi na biashara oringi batongeretwe ni mubunge wa Igembe Central Dan Kili wa Karitho ni bekite gikaro gya mpui na kwira arimi bwega bete na mbe na kunyirio wau onto bakua kuri na nkabirinka istaigiro mwanki sieta ikuogera miraitha kene na isimenye kioro kiao kiriko. Nimesimama hapa kama kiongozi wa wakulima na wanabiashara na nankwenda kwa arimi betu na wanabiashara betu na antu bonthe ba Igembe yonthe kuma South Central na North ndibera kiundu keng'enta gwite tokea na thai kiundu keng'enti lakini kwakea na tweto kombwa antu betu kuma kiri kuonelwa na kuinyelwa kimera kietu kira Murungu atutharimite akio na tutumba kutharimwa na green gold na tutura twe maskini thoko erio na thoko ekenela kwetho erio kuuni tuvumilie kidogo na ndiba hakikishia tuna plan A na B na C. Wale wameenda kinyume tunataka kuhakikishia their consequences, their actions have consequences. Vitendo vyao vitajilipa. Wewe ukiwa unafanya biashara maua na umezoea kukandamiza wakulima na wanabiashara, hautaishi maisha yote kuwakandamisha. Mwisho wa ukandamizaji umefika. Kwa hivyo nangu ndakwira antu betu na abu ya Meru okwe batwetu ele safari twetete kinya to mure mwithone kugura mucungu oweba ibogomyo twamwethacia ko kinya oga kwebo twetu na twapamana kinya owe no ntondo eno manga tumeshinde na twameshinda gucokeria mwalimu wetu Dan Kili nkatho cia mwanya muno no ntona raibirio kiriro kietu turi arimi atuba bamira na biashara ora to inyile tu sumare to uraira mira kuma mawa na bange babaria Nairobi ne ya aungana batwe ya turarira ko mweshimo ingo kwire boya
coke mbere arimi betu itutwire thine ne itari nene kinya ya corona iri kwantu bomiririe ibon kwira antu betu barabe na kithakene na babe na mundene atwa ene miunda itwithirite turuite ndwe itari nene itu antu betu miri ntuku inkai gucokeria antu betu nkatho no ibonanitie wetera no around 99.5% bade tuete mira neu ni kuonania bena imani na biratu bera poran kwendo bera mwankaza ibethire bena wirigiro soonest possible manto yeto ya to enda onte aketha ye kumakibo ya moya mbere ye mauri kwariria manto ya return na kwariria manto thulumira cionthe iria mira ene igetherio kinya mwisho nonto eitaniri murimi wa mirara imenyere nwe gu na aria na sauti imwe na bara bonde na bo tongozete batuthikira so ndenda gwira arimi ginya ukari mpare ntuku imwe utebwo kara itumirie itu support anto babonde no kona bakwiyamwe kenda tutethia mira thai kwina mwanya ne itare aringi kustire aringi twitho twina ikundi mwanya obaba uwa bange bakauwa bamwe bawetu bange bakaweatuwa thai arimi ba mira bonde na biashara ba mira be anto amwe no keta muntu tafadhali ya kutumira nunto batwe torowire mushomaloro gataonda tuibunya no ere mira mikinduri na tuturuo kya gwithora we mawa town uko tweka tukwa mira atuwa no garitaonda na siri twarege kugundwa no twete mira twagoyera atua kana natatu watanire Dennis Mugendi Weru Wikendi Igembe County ya Meru. Uria wari MC wa Ruirirwa Rera niwe Peter Mutuma Kalembe nethiritwe akiuga siasa baria bakuga bakarita mwerekera George wa gisiasa wona koti yethirwa ikiamua uria ugambi bwegie igamba ria Kawira Mwangaza rikethirwa rigita baune agua na nkurukika bakwenda kumakia Rais Ruto amona kinya mugambithania Martha Koome kagitene ukau nethiritwe akiuria akariba kaunti ya Meru bethirwe bagitega na njira ya undene atongereria na kinya bunge bara bethiritwe bakithura akiuga kinya bunge bamwe bati kwethirwa baritine bibi kagitene ukau nethiritwe kinya akimeneria uria wari ngavana tariki 14 mweri Jumatatu irega mbara Meru ririgeri kugitwa na tongeria baingi bethirite bakiariria ntuko ije bamwe bao bachwa gutino Kawira Mwangaza gita na bangi bakiuga urega mbara kagitwa nirio bakarita mwerekera jwa Meru na ndi uria wali MC wa Ruirirwa Rera Peter Mutuma Kalembe nethirite akimeneria tongeria bau bakuga bakarita mwerekera nyuma ya igamba akiburia niki gitumi bate kurita mwerekera joutha iji dinama ibo twirite mpe 15 watu iranga sijui 18 na ndi 14 ko nya bukaja gutega u nya tuthithiete mathematics yangia tawa probability you are all failures president na abonere babu bure antu bovyo iyo tumawona tariki 15 tieja are gobo heshima tariki wingi tieja are gobo heshima ndegwetikinya na wange botwira 14 ndio bugaita mwerekeo na Kalembe nongerete kugatongeria bane mutongirwa mugongo Rais William Ruto na CJ Martha Koome bakumakia kagite na kabakuga bakarita mwerekera wona tariki 14 cia kuruka au 14 ne kumakia president na 14 ne kumakia Martha Koome dinama they can interfere na judiciary. Judiciary is very independent. Bwakongera MCA Kalembe no redia kariba Meru kithurano nekia mwaka jwa 2027 ukagita we wangarata na thura mujumbe ali utongerie na thaiji akiuga bonde ne bonenie batena kadhalika kubatongeria na kubakuberia nabwe antu ba Meru ndaburomba ajumbe bonde beja nau bukorirwa mantu a finance bill irero raireana bukorirwa mantu ya shisha shu ira thai bate kuria kiuria bukorirwa mbetire chonde betete kugira ukenda batalinda mama na bukorirwa imantu ya chonde bakurukitie nikenda babu bombo bumisa ndibura atire wananchi ba Meru Murungu netete obwa kanya kaire muntu oroga choke mujumbe orokaririte giti thaizi
ndina amenya murungu wengwa ati kurekeri wagapa nici no tunakwete akiri egutegara wono nyanyaso miake u yonthe alafu na wete no tumumbu waku no tukunengerwa 200 ukunengerwa 1000 ukunengerwa 500 wetige akiri nja wetoka linge kura na kiu. This time round ugeta kulinga kura na akiri tukuthangika bia kutosha tukunyanyaswa bia kutosha. Bunge Kalembe norotete Rais Ruto akimwira kiama kiawe kia UDA thaiji Meru nikithirite kithira muchemo. Na kwa hivyo hata Meru si kuzuri kwa UDA, si kuzuri na usiambiwe ni kuambie UDA inaweza kuwa itakuja. Hata mkikuja mkiwa mumeweka hata ngozi zingine. Ati mujiite UNDP ama mujiite URP ama mujiite ile mutajiita. Bando hata mkichange forest, bando mutaremain the same monkeys. We are going to go for the monkeys, we are not going to go to the forest. Mudiene Kalembe norotete ora warenga bana wa Meru Kiraitu Murungi akiuga gukura na akimuria kangaratana ja siasa na mwankene jwa ngiri 27 gitumi kira Kalembe ugite akaneka gita kandukienge kwathana tukuona mothio jara ya twire ukia kuthwa no nenkerwa minister ukia kuthwa no nenkerwe senator ukia kuthwa no nenkerwe governor ukia kuthwa no nenkerwe MP no savite miaka 10 no savite miaka 15 no savite miaka 5 no savite miaka ro savite urenda kwethi nya twakunengira ya kinya 20 na 30 imbibi ga chenche kigugwe you remain the same is only that give others opportunity to serve. President Ruto ulifanya makosa sana kuita the former governor Kiraitu Murungi State House na bibi yake. Uliacha kina Kalembe wapi? Uliacha hao wengine ambao wako Meru wapi? Na wale watoto ambao wamesoma wakafikisha university na PhD, hao wengine wote na unawaacha wapi? Wataishi Meru? Hapana, kama mtu ameritaya, wameritaya. Waende nyumbani. Keripotera tetosha weru weekendi reakwari eto ni mutuge kare Etana mbere kurumira nteto chietu nchokirete nyuma kagita gati kuraja ngumenyithie nteto tariria. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma 720 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Je, ungetaka kuwa na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye msimu huu wa Valentines? Karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7 takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari. Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangazo wa mishumaa.
Furahia muziki wa kuvutia na kutuliza nafsi yako. Ruhusu mapenzi yaongoze safari yako na ya umpendaye msimu huu wa Valentine. Ni mahali ambapo kila wakati kunaandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0742 205 295 ama 0733 570 530 ama ututembelee kwenye tovuti yetu www.kisimaniresort.com. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Nguku gwatogeni oringi kirinteto chieto cheruthemwe ngichokera na chionkuruki atongereria mwanya bakindini na kinya bagi siasa ni bethirito bagi kinya kirimambura za gukungura miaka 5 ya Synod ya Methodist ya Igembe MCK Igembe Synod at 5 years anniversary aria nkuruki mambura jaja zethirito za gita na mbere ndene ya chukuru ya primary ya Ntwambwe Igembe North ne aria mateta za thina ya roje jethirito za kiumirira mono kirigiti kia o minister niwe minister wa roje muga kiuga ministry yawe nethiritwe ikiritaniria bonene kwithirwa ikithiria thineji. Nicola Chabare na gutwacho ya kucelebrate amwe na batwe in our 5th anniversary. Nĩ kĩatho gĩa gũkũngũĩra mĩaka 5 kuma kanitha ya Methodist kwanjĩria Synod ya Igembe Synod ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa Bishop Gerald Kithure. Formally twarenya mbere Synod na itukwenda kuyukia kanya ka ucokeria all the leaders bara batekire part na bathwania yũrũria kwanjĩria this Synod. We are a Synod of 13 circuits. The Synod is growing very fast. Our dream netwethera twena a very fast growing Synod ere komba okuri antu betu kiroho and even in socio-economic. But we are in a Synod era yankene na Rwanda. Actually saketi sietu cionde siankene na Rwanda saindie na we always have challenges. Dera kwithara kwena drought, it really affect us. Like now we are very much affected. Kubwa ngishokia nkatha ntikwena arwe nonto wantu ara tukinyete nkubwa shokeria Bishop Kithure nkatho nonto na tukinyethetie level enge tutethura turi na itokorete kikerundu alafu itokorete kinya development kinya ke education na twetitheti na mbere na nereti korwa na FGM na kinya hali pregnancy guchokera mwathani nkatho nonto kuma Bishop Kithure aikojukia utongeria bwa Synod yetu ya Igembe itwethirite twina improvements mantu ne maingi ya kanisa twethirite twina ururi ba kanisa inyingi muno injeru twethirite twina developments mwanya kinya kuongela members in the church groups onto cia youth akoro Sunday school tutona improvement babwe bukura bukinya miaka 5 ne buritaniro teto ne Bishop Kithure na ibo batere kumenya tukinyete au tukinyete nonto kwanya ya mwathani ora tukuwa kumethwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiatho gĩkũrĩ na atongoria mwanya arĩa kinya minister wa manto megie roji to Eric Mugaa bathiĩte na mbere na kuga bwega Igembe rĩkathi na mbere no chwĩrwo mbetere ya kinyamara akia roji onto augĩte onto aikĩrĩte mũstari-inĩ wa mbere. Tunaitwa president ubwa nonto guthura ndaketu mwana twitwa Eric na kũra antu meru athwana cia batĩra meru ĩtĩra bonto wa meru ĩtĩ na weri na Eric yarĩ kuo muntu akameno nya mwana na kũra akamtu mna nibuka nateguo no magatuma kinyanda ketu Eric ya kura ekethena miaka mingi na nyo akaetwa ndi muntu akameno nuntu bara umite muntu ameno utweka baba yekeni
kura ntwaro karo kiriba karia miru koria ni ontoto na siwe warara wa kumusi wa karoka kura miru yuere no tiro ratweta ndira kwithara kwina drought it really affect us like now we are very much affected no nto batombira oketha boya ibatu still to tokia affect wanike ke to restaurants. I thank baraba kwa address you to uno to they are also trying their best mwadhane badharime siri na kuomba hivi roe kwa twera thina nataka kushukuru kwanza nondo timu ya kundira yao ya nto batano ere kugwithia sabeto litaro nyambene hao tweterete roro Mount Kenya ro 1 billion ro ka funded nikendero ya kumakora nyambene rombusi ro diocese mwaka mutwati ara nyange nethimi basin kana katwe adipa kana bweta dam oda engineer bareo nita kwa advertise nikenda tuongela ro nyange ng'ombe nao sio bakuona ro we engineer wa roji kagitene karira tukwenda roji zaidi nikenda ntuba Meru batetheka engineer uria ndawa ya roji rwa Meru kendo thiria mpara ndene block egi and especially Gembe North non tumwathani awekete kagitene ka kenda ntuba we batetheka. Nilipopewa hii kazi Mheshimiwa Dhaitumu pamoja na waheshimiwa wote wa Meru tukafanya mkutano mara mbili, na mazungumzo yetu yalikuwa mazungumzo ya shida za maji Meru County. Mheshimiwa TJ ameconfirm wako Gembe North Kimeru tuwa safari ya royo bangawale anto maisha yako mtaenda bona na lakini raundi yako pena, kumaanisha mimi kazi yangu ni kazi ya kuwachunga mambo ya maji. Na kama umeona maengineer wangu hapa wako hapa Igembe North, wako Igembe Central last week. Nende tuwari ingireste ya Pwembe tunaangalia feasibility and designs. Nilipokuja kuna swali kila mahali nikiamba Igembe North naulizwa owe project yetu egoira roe Mount Kenya na ate akarire ndeyire the first week na ndani ingira Mheshimiwa Dhaitumu ndamwira the project that was designed to bring water from Mount Kenya to Igembe it cost 19.6 billion feasibility study. Ndamuria munene njowere enjo mbere tomeringa tumietera no tumietera myaka ngetano kana nana tutere yandia apara ya doro atwetere. Number 2, that project has stayed for more than 5 years. Project ika more than 5 years, you start afresh kwa ajili ya feasibility rengi. Na ndabera enda Mombasa utapata mahali hakuna mito na watu wako na maji because of the knowledge inatumika kule ya kutoa maji wapi chini. Kako maanisha toajikisha buruku Meru Mwangaburi uteroe kwa sababu Igembe North hakuna mito aimaanishi hamuna maji. Achio kinya siasa acha kaunti chiringito ebantoa bantu turi MCs ba Meru 47 ituto aromera na uma ende bantu tuwekere kintu kito program based budget na towa ondi foundation na 6 million ila tusi abasari ende baba wonka ndingo baite na million 23 kuona ni baronkere 13 million bate kumeanashietete. Mheshimiwa Peter Munya na ambasare agraito na ambasare buramona keni na waliongete na ngare mukuruta taitita kwa ambasare so ibyantu beto to kwa kuinyage resources na ngoire chonde karitwande ene ward ya Mtwamboi ngoira Mheshimiwa Mburu waikirite ki budget ngoicha that 3 million otengwe ekaritwa usaidira Mheshimiwa Mburu waikirite ende nyabo ikwa na iba odi tunene agira Mburu yonke otebya gwera Mburu no tukeda ati Mburu kinya tunene teke ona that 3 million kuiba kureta project lakini project ikira ki budget after budget ikari implementwa ni executive kadera ya reto ya ntwara arasia manto ya project ko wende besiro ko na ikithio lonka anto amboi won nira dekrete ki budget ya 2024 2025 wende obange bakuinde tete ndaretete hakuna kile wanasema irono bena ruo na ndaromba to watanire twina kanya kakai
tweterete tariki 14 murungu na mubango abatwi na ibo kuona ngabana yetu na garindiara kiuria kimwe gwi tayari kuria gikundi na ndi tariki 10 yo tweterete tutina mantu ja maingi na tukauga ake president na aria aritumira MP CDF akeja kuga every constituency ari MP na rero tuga nyandene county MCA anenkerwe mbasari kenda baruma kurekia wandi ciothe 45 rimwe ndateja gutinda kurionga nao tutegucienda kenda MCAs bethera bena ngugi kumakia nini Kiriana Primary Gebe North Petan Class Chabare Nduke mbethe gikundi-inĩ kimwe bare baguchieta Mount Kenya East Youth League baugite gwa kagita ni bethiritwe bagitumirwa buthuku gisiasa na ndi bethiritwe bakiuga bagakinyithia untu bubu muthia buru kagitene ukao ni bethiritwe bagitaririria bari na mubango jwa gutigirira ayuthi nkabo ni bakwethirwa bakijukia kura chao ni kenda bethirwa bagitethereria kiri kwethirwa bari na uge ndene ya utongereria Kikundi kimwe kia ambayo imbithi arito Mount Kenya East Youth League na liba shumiritie na gwita mugambo jwao bakiuga ambayo imbithi kwa gitaga kaingi kumarutero ruru batithite be na uge itumi kiao gikinene kia kureta ngwataniro eji twina MP twathurire but twikayeka twina zero representation in the national level at the national level abunge betu berigira guchemania rira benga the deputy president the second deputy president of the Republic of Kenya that is Gachagua iro berigo guchemania kumau tutona baichemania bakiarira mathayo tukoya community number 1 tuliwa kwa leaders betu mbere twina representation in the kithirikari thai CS no mwara twenwe imo yuthi lakini alikajeka atekwe wa backing ibange baki wakagite gaka boja mbimbithi ibajuinde kamwana ate baketho bakigwatanira na kugwata mbaru atongere ba mbimbithi barabaka ashumire kuromba ite irenjire mwe uchinje mantu je gyotongeria anko boromba ndigoro yetu ezete na unity ya youth kugwatanira na iretwa unity of purpose ukageta wewonya mu youth kwa waina asiaririra bugutwikia university tugeta kuthoma utwa ukumenya ugwita nara Nairobi ukuria fi ugwa musiari utwa ugwita ije ungi areta akiathara mwana ungi muthakonja ruo akiathara mwari ungi omwikamba na tugakara nyombe mwa hostel myakena na ugwo kambijira ntuku engira graduation ende ntuku era oni mbetire kamba ndaromba kura iria ugwo rijoka uga atiri mwana utwa naja na ati antwa na una twakuranire na muthako ku na mwari oku mantu ja kuria ndiguru Mount Kenya East Youth turiuga o mo youth yale akiategeo nena ability ya kwethera na leadership talent ukira na warie na tukandefenda na twingwa tukasupportana tutina boundaries na tutina agenda so bado twe youth ba Mount Kenya East tugatire katukire ja community ja community ituminiki mumero ugire atire kanata ina ng'ombe inkuru ikaga njau kwero di branto beto ikeja kwa njau guteuri di muntu wena bu tutwere kwithira twina politician for the last 30 years 35 years kuma 1992 but the rest of Kenya itukuona kwena youth be in politics they are really backed by their leaders, the under leaders. We have examples. Tuina Basalasia, tuina Bamedu, tuina Bakarungu Adangwa, tuina Badidi Nyoro. But in this community, tuya tugeta iranto ba kuru batuara area. Enough is enough. Enough is enough. Bakiwa rutero ruru irokona ni mono rutikinyima kirimando jege witi na mbere nkurani na horan terenge ikuonekana kundukura mpeo mbithi beno tongeria. Ndio maana sisi tumesema tunakuja ili tukae na watu waone uzuri wa uongozi, kwa sababu watu wanaona kama uongozi iko na matunda mengi kama mtachagua the right people. Kwa hivyo tuchagueni, tukua kama vijana. Kijana akisimama pale usiangalie ni msichana ni mvulana, mchague hata kama ana pesa, mchague na utaona maendeleo yale. Mumia sisi wanasema
anakutetea vile uliona Salasi anatetea watu wake mbele ya president, akamwambia hii na hii fanye nini. May CDF to have a constant amount of money 180 million ukethira weta kiaru Ndindi Nyoro wa mukompea na constituencies turiona ni iguru na nthi katugetera gwitura ngugiri tithaici na ni tugatiri enough is enough. Ayuthi betu atubwire atiri tuejete ni untu wa batu generation ni jenandi na ana betu and generations to come. Batwe crop leaders ire tuere meru ne tuere control everything within no youth but participate in any way. We have decided and we are calling the youth of Mount Kenya East igitara kurwana bunduki na gicio ile akurukire thaizi bunduki yetu ikura na kiba kura naye uga MP veto ibare miko defend the people they represent who are working at kiri national government kwa bato toliuga number 1 kinya thira MP veto na boiba ferete kinya our people who are working at the national government batejaga na aja anto batebaizi kwa matha komeje kene chief justice lakini wajage community tutona inyaguririte ana sanitary pad ba school fulani kenda bomba kugitate kuthoma tutona ba supportete in any way haya waja kiri ntato nyingi iria ikuthithika urithira anto beto mtu eta nenkero opposition yenene agetokara Nairobi. They don't give back to the community. So ikiatumba kwa community backing na baga community backing bakendelea kuurwa nanko ubwira uma imbije bokalia mono na bokauga kajana kauanga nini ampe kajana inde mbwire uma no mwanka bwethro butina community backing bukaurwa na nyapa tukagerio butethia ata tutiomba butethia na kubutetera because butina community backing ibwateja nereria community. Muthuri Muriuki weru weekend mutirijo kangangi Onde Kawira Mwangaza erigiritwo kwithirwa akiriunga ntere cha Igembe Central Ntuku ya Rojo nande MC wa ward ya Igembe East niwe Titus Murithi haugite mirandi yonthe iria Kawira akethirwa akiruguria ni iria wewengwa ethirwe kaira kigina kiri mwaka jwa 2024 na kinya mwaka jwa 2025 aranende ethiritwe akiuria Kawira ethirwe akireta mirandi ingi ya witi na mbere na temba sare yake. Marion Karugi na Rugonoro. Wendera gavana wa Meru Kawira Mwangaza erigiri kuliunga ruyu gicione kia ubunge kia Igembe Central kweyana kigina kia Mbasare. MC wa Igembe East Titus Murithi Muteria na wite buru ati kwatanira na mutaratara yo kwa aritwa manatano Mbasare ori aritwa nkulukia 3,000 beno batubwa kuthoma aritoba Igembe East wondi ba employer Mbasare anto saiti 3,000 na kamete ire e composing gavana bakaranti ending weti kibunga muntu wa employer Mbasare akona kyoto kyo nonto uni ndiri against kuwa for example we anto apply Mbasare anto 3,000 wa anto manatano Mbasare we believe na slogan yekuwa ndai school yasi 4500 akudira muntu ro ntu wako etakwa anto manatano 5,000 re akwa mwana ora 1,000 mushari eta 1,000 tokana baba inginya anto 1,000 ukaroba principal kanya no ende manatano nyume kiumia kinge at the end of the day kwa tuika anawenja bakuthoma thunyando 2,500 ukira kidogo lakini mantu kwa anto apply to that 500 people ukaanto manatano windra against concept you lakini bara wanda apply Mbasare tukona wala kona kyoto ni criteria ile tumikire na urite akariba wondiewe kumenya mirandi ya witi na mbere irangavana akithirwa kinyithitie ntuku ya ruyu ikinyite okulukira we irio mirandi ya barabara irakuwa ni bati kwambiria kubwithwa ruyu iye ya 2024-2025 kuintobira ndere antobe Igembe East Ward na ke extract ije orinda ombreta ke department chonde cia county ida cia locate mbet andombo extract manto era muntu Igembe East Ward abati kuona yara ya batu kwa department mwanya ruyu ndenda kugira ilani onto kwa ntombo postra mandro onto andora kwa ndekete onto ba ko Igembe East Ward ibenda ko werune ndatora shumba kwa ruyu department yote ile sira tono to bakata se mheshimiwa Murithi no nto no kumya sia nto Igembe East Ward nyongo ya executive ni ko implement branda wa de Nigeria amangada ai contractor na rand site kenjere ucho nyinjire ndireko we Nigeria wetwa kadhata EPC Murene wanka wa Kia Road jerone ko bodro dosing grading na maraming number 2 kwa Nigeria ne umete antoko wetwa Ntambero
atoline komborunga mwanka wa Yene Road unjire ngine abatu bodwa grading dosing grading na marami number 3 kuna njire umete Mangala ikinya Kalemeko primary school arito Kalemeko primary batita school ya kura nto barwe kuri antwara so tuwe kinyo Kalemeko tusoke tuwe box karabati kenda ko make sure nyara ambura yure en December na ratu batasumbuka tukinya manga marotiene ngota na MCA kabila number 4 na njire mwisho anto kumete Mudhuseni junction tuite St James tutura konta mauta kibwacha pokalungi ombake alafu tukinyanto kwa Kanyankine junction iso njire inya kuisio kumaroyo nonto contractor na aliungri batu kwambire gwenjo MC Murethi na witanekire milioni 1 kiri budget ya mwaka muthiru kenda utungatira sibitari cia wondi yawe akiwa akathi ata mukandarathi ura wa irongo ya waka sibitari ici utiira na kuthilikilia ngui na kwagirithia ugima last financial year ndagira milioni 1 ekuthiria dispensary rengo yoyo nonto matiro ni turi lakini nonto itaendelea ngui baingo follow contractor ra ingwe kana myane onto itaendelere more dispensary ndebe gra the same another million matiro sa tora mudanga na maia lakini muntoroi contract ingo mu follow up inya through ECC kenda bono onto atura maia kana mudanga na milioni fu itomba waka hospitali ra so da ino onto department yero dintengete milioni 1 na contractor wandambero ero center to kwenda kwa uplift ya level 4 turura maternity ra ari ko itaramunya milioni 1 contractor na brenda kwa hospitali rangi na tubuite maternity na wathugite na ndaringiro ni sub county wa Kangeta ambiri kwa wanasi batano prova tu report ndambero kenda no tuira ngarira yetu ambulance na tusoka turura hospitali ndambero maternity ombo sabu kuntoko kwingi so ibun kwenda kuono ntunyeke bori na dispensary ra bori na bandomba intengeta 1 million so mando yangu ra muntu wege mbisi na mande boye kenda at least ombo ya fuatilia kenda mbia sia ya bamiano wegire nkiripotera weru weekend kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenywa. Hakari mono na abiashara bamaili saba wodi ne akirwa nari ndene agisigo bunge kya buri ne bethirite bagitariria kurega kunganirwa kwao kumania na otungata bura bethirite bakiuga batiamukirite kuma barathura atongereria bao mono takwithirwa bari na sibitari bakiuga beta mwanka county motori ya Isiolo nikenda kwamukira otungata bwogima amona kinya uthurania bwaruko ne untu bunge bura Nyabu bethiritwe bakiaririria gakimutegi na rugonoro aringi biashara bathokea mairi sabai bakuraramika nontu baguteyanirwa kwa thoko eno ara bakugawana batiriga kuona nkari ya kuoyania ruko thokoni eno amwe na bubi bagukaiwa gibo chibitari karibu na bwara bakuga baringa rugendo mwanka kaunti motori ya Isiolo ara bonagira utungata tutina sibitari kana skulu ana beto mono iba kuria thina kwitha bakiona skulu area eje nonto baba ingi baita kuthoma skulu era kwimonanda ingi imairi thatu ote skulu gitu ni aja angi twita Isiolo ni otona skulu mairi saba itu twina thina mono thina dumping kwa otegera ki solid waste management kwina thina buruburu eruko za machuba ja nchobi na ruko ronge runde itwagana tukaikia mbere kwiro ngari ya roli cha county chiajaga kuoja mati ntuko neji cha tikira kueja na kwa unaye mati yetu utakendra mati ya tairu terwa barabara kana terwa tujira tu feeder road biashara tukogita sense na ni chakazo sionde kila tutemba kuona tutethana go mati ukatanjira na wida gocha twana itegi no na imanto amingire tutona mpaka nzete ya poganito ya view bato tuna mwanga sibitali area ya Erosa yeta wantipushi inao tutetheka ira dispensary eu no ntokuma uno kaisiro general otekinya sibitali akui po bato tuiga watuita baba mero tukarigara ketha tweba mero ya muthia na ara Isiolo ana ketha aka party wite na nene bomba gotutegera tutena health facility ndene mairi saba ndene kidima location tutena ine public health facility then Kedima location, and actually Kedima location cover that 8.5 square kilometers. In a 3,860 households in the Tutena public health facility. In fact, you know, to bakusunisha mono John to Asie better Bomara is Meru County, bageta go seek medical services Isiolo County. We together Moana Asie to Kana Muekuro Omurito aka walk for more than 15 kilometers.
ikenda eta kuona health facility ndene isiuru Nairomba reo kiri thirikari ya kaunti amwe na thirikari nene ni baririkane kenda thini no ciumba no akunyia Nikenda thirikari tuteithie muno twithe twina cukuru na cibitari iria ingi tukuromba kaunti ni tutegere ndeu thirikari no ntitukuria council na yonthe baba taikwira betu tumaira ngari nyemwe kaya kuthorania materia jau iria ingi tutegerwo ni anene na itukuba heshimu na itukumenya bakaigwa kuma maili 7 wa ndini ya Kirua na ari gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Murimi na kinyamu biashara wa kimera Kamirani we Jacob Mantele nethiritwe agitaririria kinya kethira Kawira Mwangaza nethairwo akinyiriria ati we ni muteteri wa kana Kamiru ataigwa kinya rimwe agitetera murimi wa kimera Kamira kana kinya kimera giki kwithirwa gikigunika kinyanini aria nkuruki ethiritwe akiongerera uria kagitene kakabe ethiritwe akigika gutetera kimera giki ni Kathuri Murungi. Unajua sasa ngombori georia giomo Kawira tinga bado batu turuwira atiri kwanza ngabanora wengerwe na turakiwa imutheterio okana kama Mumiru batu tutishike mirake tie Mumiru kana ne uyo ntodo teibwa mitheterete lakini nduro ntu itarake rari atutheterere aremere katorombe Murungu tariki 14 mweri ya 3 au me ngaba nonge yorombo kuthetera mira lakini ura wetere kinyantu kwemwa ndoro toibwa rete manto ya mira so batu bito koromba seneta Kathuri seneta no weso thai na no deputy speaker wa senate siuria bira kuria na achokerwa tukona wirigero bwetu ba kira Amiru bonde na ntona mireri mawa ke Kathuri Murungi na itukona imuntu wina wendi bau na itukona mire atethuka wonga twathigiria Kathuri twari awikira mira siasa minya Dennis ndira tuwire ibo kukarinya wenonete Bosi Solei deputy speaker wa senate wa National Assembly aina ara ko awire Ruto no bere benge Kachagua abunge baba ko ya Mount Kenya barua Ruto no berere benge Kachagua ko ke Ruto no wire Kachagua nengo na raita na tuko 21 Ruto uno wigita Kawira na Kindiki iwo to wire Kindiki beneficiary wa katibe tu mbeya Kindiki Kawira engero na Kindiki akinyamuma Kachagua engero na Kindiki akinyamuma ibo to batu Kawira no ntu sheria janji bathatu bawire ukiakwingo ni assembly no kengo senate ubwiri kwamba orenja katuri araba atu yonto twigira Ruto muri oyu na Kindiki ibo bena thirikari nibo bakaria bakatiba ugethwa janji na kuna katiba era yegere Kindiki deputy president erero ukiakwingo ni assembly no kengo senate eta kambe amba wemushi batu Kawira katukona ake amba iguo tugorie ni case special ibo to matuwe ibo na tutere kakuwa ya nuko yakage taidi na Ruto uno wako no minya kinya itetha cia muntu no kinya antu minya aya ambare ari uri kari na ontonku wiruirio Kamiru bati therwo muno bakaminya uma rekeri ntuko cia kwamba cia gwethia bo na mwanka ruling so batu tariki 14 mweri wa 3 aidha Kawira etherwe ngabana kana Kawira aite uraba mwambi baguthireti antu angatwariteria mwanka 2027 gutumbika kusore eamba ire setero ndeti ciayo na ra seto nyantu kwe ruling so bito komia ruling ntukuwe kauma oe kauma gari etiguria lakini ntukuri ruling etata tuteterwa ringi so kinyanto bakawira bokana aga kwina obwete muno lakini Murungu roria moyo no leletia Amiru na ntukou aka Amiru akiyo. Nabo arimi ba ithongo ndene ya wardine ya Kibirichia ni bethirite bakiamukira mauritani ja mwanya kiri kubatethereria kiri urimi bobo kuma kiri kikundi kiguchieta Farmers Helping Farmers nikenda gutigirira ni bakuongerera mbeca ndene ya miuko ya waranande bakiaria bethirite bakiuga bagatumira mauritani jaza kiri kuringa njeki urimi bobo wao. Gikundi kia arimi ba waru kembo wendo kuma Kibirichi bamukirite kithomo kio urimi ba waru kuma kiri gikundi gia Farmers Helping Farmers kingo bomba gukiri urimi bobo waru narua atukujite kuthoma mantu ja ikwachie na twethera twina expert
organization yetu ethera isaidie kirua twitanaria ngugi na arimi wa baingi bakwanda into mwanya lakini tuona nalo tia tuje tuba itane mantu ya ikwachie na yo kimboendo onto iba bianda mono na kwi mantu pago experience thina aja nare twethera twina mbati mweri jojo twethera twina mugeni kuma Canada aumite company nene ya ikwachie eja kubaitana mantu ya ikwachie nontu ikwachie ikiropketha ke ngrobo ke kira mari kenda igwa ke arimi imbi bakumenya na imbi bate kumenya ombo kubatethia arimi baturura bakianda ikwachie lakini bateture baije kothara kwina mbegu njero ikwachie itena mirimo batura bachokerete ikwachie pakanda ikwachie batumira fertilizer pakatanga ngugichiao bakatumira roje lakini rastere bakaketha ruthero na ina ro tukujita kubaitana wega bwa mbegu njero ikwachie. You know, when we came to Kenya over 40 years ago, we saw all of the hard work that farm women were doing, and you know, we made it our focus to try and make some changes to better their lives. What I would like is I hope that some of the things that I've taught these women is helpful, and that they can, you know, grow a better crop of potatoes and have more potatoes in the future, so more and better food for themselves and their families, and also more income to help, you know, that they are able to cover their expenses and live a better life. Na bwarimi baba bagicokia nkatho nyuma ya kwamukira kithomo giki batariritie bura bomba kuthoma na bura kithomo giki kia baruta nkuniani nuntu batwire gutumira mbechi mbingi mono na bakareka guketha bwega tuketha tukianda ikwachie tukaetha tuna tugikira input nyingi lakini product iri tuguta tuketha product nkaine etikumba gututethia lakini ro tukumba kurita na mantu jege mbegu njega na njeru jayo mbegu ya unika na twaritano mantu jora tubati kumianda na space ni njega kana gutarire kuma gikwachi gwita gikingi kenda tumba kuona mbegu nyingi na kenda mbegu tumba kusambasire kinya kiri bara bati bagikundi yetu training ira tuikwa na arwa ya mantu ja ndawa ura tubikuimenyera batu tukage contact na ndawa ura tubikuda tuna preventive cheers kenda batu tukagwatwa imirimo ntu chemicals ni kureta mirimo na tumbukeria kuminimize kugera mono twambe tugira ndawa irite na inya ja kurigiria mirimo mbere kikwachi kigwatu imurimo inko chokia nkatho nontu kithomo kira twathomane i training mathaja maingi na ria muntu atrainwa no rinjiri tumi atumara atwatrain muntu ungi kuma wandini ya Kibiriche gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Remuthia kanisa ya Full Gospel nterecha maoa nithiritwe kiamukira Bishop Mweru nyuma ya uria wari kukonogoka muthiene jwa mwaka muthiru Bishop Ndagitari James Kimathi uria nande ugatungatira kanisa ya Kange uria uratungataira kanisa ya Kangeta nwe withiritwe agikinya ndene ya kanisa neu ya maoa haria nkuruki ethiritwe agiturirwa maguta na kwamukirwa ta Bishop wao akiaria nonanite kwinyia gukunene na kinya kunenkanira kwithirwa akinenkerwa kanya kaunkuruki nethiritwe akinenkanira wirane bwa gutungatira kaniseje na njira iria iyagirite. Marion Karugi na Nteto Eje. Nyuma ya kanisa ya Full Gospel maua kwithirwa bena kaitaka umuka methori na kwithikira kunene ni utiwa ni Bishop wo Dr. Joseph Mureithi Mathew mweri wa Disemba mwaka muthiru ntuku ya Narua kanisa ye ni kungwirite uturiro mauta kwa Bishop Muyaru na urakinyoro merete Nyambene district niwe Bishop Dr. James Kimathi. I'll serve all the people without favor, malice, prejudice or envy. Urari Reverend kanisani ya Kangeta Full Gospel mambura ya utongeretu ni region overseer wa kanisa cia Full Gospel niwe David Kaibunga. Nitukurombo urekerini onto bwa thina eu ya sauti na nikumira uniotwa kinyirira muthia jwa Nteto Chetu ndene ya Weru Weekendi itana mbere na kurumira Weru TV mbeta Maureen Kinya ethera wina kagita gakega.